Dobio batina! Jes dobio batina. Danos! Yes! Yes, nadavale šampionu! Simo je dobio batina, kako je? Kako je? Sad mi popao, stavite na Facebook. Za pančenje! Jebuo majk, sad je ljud korist. Dejanović, šta je to bilo? Dejanović, gdje ti nam objasni kako je to počelo, šta je to? Vidiš ti, brate, kako je to? Ne, evo, hoću ugrist, evo. I pripremaju se ti ljudi. Sjeća stvaricama, mamčina. Simo. Da će bježati. Sad. Ojoj, Simo. To, brate. Kirby! Kirby! Bjež. Bježi, evo ja. Maltretiranje u školi. Nemoj ljudi napaučiti da ga počeva će vas jebat Bog te evo. Pa joj, kaj te, šta ti rekao, ej? Babić! Simo! I evo okušaja Sime! Opa, aj, opa! Hajde! Evo ga, uspinje se to pašće, pitu vodite, evo. Sima, aj Juke i Simi, možete prepane, aj. Ajde ustan jeboj. To, brate! To se radi, Srbine. Bog te bil te. Ha? Opet bio. Držimo stav učet pola manci neko pa... Hajde ustaj Simo, Bog tevo, šta je ne još čekati. Cijepač! Hajde, Anaš, dojti kurac, udar ga šamačinu neko. Bjež ribo tamo, jelen, krv. Bjež udar šama. Kto čeka, čoj moj? Šta će vas, šta je? Cijepač? Još? I onda ne se retimo šta jest. Opet
babice, brate. A joj, pički ne, haha. Joj, bilo spušteno. Danas ću, brate, mili, ajde. Ne, ja prodao. To sam ja dao za X3. O, izvim, brate. Punjač ide vaki. Mica! Duvaj mi kure. Mica. A joj, izbica se vrati. Logija. Uvijek. Ja krenem da mogu Moga, ja sam prvi pitao. Ja idem poslije njega. Niko neće ići kad ideš. Pa boje mene kurac on kad izađe ovdje. Nema problema. Aj se ti snim. Ma samo snim. Samo ti ideš snim. Malo smeni. Ne, ja stoj sam tu. Aj doće moštac za matotiranje. Ko udara jebem sunce? Ti ga udara.